نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kalau laung ta matangbus na to na yung kahinapusan surah sin suratul mursalat, amin timubtub pakita niyo pa ayat kahuan tagwalo, amin pengajian na to na kauna. Bihayaw insyaAllah subhanahu wa ta'ala, tumagna kita ring ha ayat kahuan tagsiyam, parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalili wa la yughni minal lahab, innaha tarmi bishararin kal qasr, ka'annahu jimalatun sufur, wailun yawma idhin lil mukadzibin. Hadha yawmun la yantiqun, la yu'zanu lahum faya'tadhirun, wailun yawma idhin lil mukadzibin. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فيكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. Di ayat kauhan tagsiyam sampai pa ayat katluan biayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hay nilaw niya iyanon na in mga kafir haadlaw yan, adlaw paglilay, panaw na kamu panarka. Amuyin piang himuting niyo di hababaw sing gumiini. Amuna in siukat niyo labay reng hapanggura-gura haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panaw na kamu madto papaslangan. Amuyin mapaso halawom bukadkad sin asureng ha pinarka jahannam. Amuin mabahagi ing kalagguan sin bukadkad sin aso hawakto yan. Laung niya way kasilungan daing hapaso yan. Hawakto sin adlaw dumato siya.
Iban damikyan di makatarang kanila in pangatod nila sin asoy adto bang sila makararan madto. Makatampan kanila ring hapaso. Sumakawain yaon katantan. Gamayan. Lipat mang lipat impaso ka na naman nila hawakto yan. Tiap-tiap sila rumakan similong maun pasaw man yaon. Kana naman nila in amuin lagablab sin narka daing halawn sin narka jahannam. Naroon hay ni damikyan siyok na annay sabsin Allah subhanahu wa ta'ala haayat katloan tag isa in mga sila laong niya doon hayan sila in tagda po sin narka jahannam. Amoy inyanan laong tanar ka wail. Sarta in sipat beta doon hay ni, haayat sumuno, ayat katloan tag dua, pakatloan tag upat, innaha tarmi bishararin kalqasr, kaannahu jimalatun sufur, wailu yawma idhil lil mukadzibin. Bita doon hay ni sinallahu subhanahu wa ta'ala sa bunal tuod innarka maglagsik magpulagsik amuin magsumpit bihan maun pa mga manusia amoy innang himuting da hindi hababaw sing gumiini sin kasabunalan ng Allah subhanahu wa ta'ala min biyayta sin daak niya, laong niya in laggo sin kiumpulan sin amoy in magsumpit yaon, biya laong niya laggo astana. Bukon bahay, amin biya sin biyayta hadya, biya laggo bahay, sumakawa, biya siya astana. In astana ini, kabiyaksaan sin kita, bang magpatindog astana, doon hayan, laong niya, misan sadya imbilik, dapit pa hansipak yaon, amo na yung mababa ngayon kaanuman bilik, maripahan sipak damikyan kaanuman bilik, amo natin sibi-sibi. Naatod na kamo si mga astana dakula, ha mga tao nagkakawasa di hababaw sing gumiini. Bihad to in sa pantun niya, yang hilupasin Allah subhanahu wa ta'ala kal qasr biya siya astana kaannahu jimalatun sufur in luparagbos lang niya biya siya amoy in unta bihan amoy in lumungtod maun pa aming mga manusia yaon in walna niya lang niya biya sa pantun biyaning umahay papula. Amo yan, lumungtod humarap madto pa amoin mga tao halawm sin narka amoin mangungudyo-ngudyo haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala manggugura-gura iban lamud na rin doonhan in mga sila amoin mang daranglay-ranglay sin daranglayan bukon mapatuliranglay patao tagdapo kaniya. Amo yan, na doon hay nisiyok na anay sab sin Allah subhanahu wa ta'ala wailu yawma idin lil mukadzibin. Kamu na yan intagda po sinar ka wail amin kamu nang himuting pakasabunalan deng Allah subhanahu wa ta'ala nayan na kaniyo in kasabunalan amin siukat-sukat niyo haraak kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala nakawaan niyo na kaniyo na yan amuyan in amuyin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hada yawmun la yantiqun. Ayat katluan tag 5 pa ayat katluan tag 7. La yu'zanu lahum fayatazirun. Wailu yawma idin lil mukadzibin. Naamo na saan lang nin adlaw. Amin adlaw wayroon naronhan simud mabungat gumawa insuara. Karena di na sila karhilan sin Allah ta'ala kapatot mamisarahan na waktu yan. Amin doon hayaon makapangayo pa sila bihan daawa.
Sabab di hadunya ini way imingat dumaawas yung mga tao manghihimuting. Misan pamatan-matan na putingin hinang nila, mahinang pabunal. Kahagaron pa si mga kaibanan manusia, amin hangkak kaliwansin sila. Biyanji majato, mga kataw tayo manghuran na agama Islam. Labi-labi na bang sila naghinang hinang sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay ako na akong lumahil, amo unim bunal, in pagyanon nila kasabunnalan, para halin niya ang katan, panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, panulang haraak sintuhan na to Rabbul Alamin, mga garasulan, daak sintuhan Rabbul Alamin, dahing hapanagnaan sampay pa, ini kahinapusan niya mo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'zanu lahum payatazirun. Iban di na sila rihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatot amoy indunhan langta mangayo biya mga langta mamua sisingkatan kakahinang nila sabab muna ubos na yung katan pakaradyaan sabab bang dumatong na inadlaw kiamat way roon na dungungon sin Allah subhanahu wa ta'ala himumungan sin tiap-tiap manusia amuin mga sila simusulang amuin mga sila imaato pa Allah subhanahu wa ta'ala na doon hayan damikyan giyanapan na isang sintuhan Rabbul Alamin insok kanila wailu yawma idil lil mukadzibin na kawaan yun na in amoy in narka wail tiyata makukan yulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kamu in amin mga kamu nang himuting yan. Hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin wa in kana lakum kaidun fakidun wailu yawma idhin lil mukadzibin. Ayat kauhantag walu pa ayat kapatan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yan inadlaw hipaglilay haantara sin tao hakasabunnalan iban hakabukuan nahirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pakanin tungbas patiap-tiap dahin kanila in parsukuan nila doon hawakto yan. Hinangon na mo kamu ya kamu mga nanghimuting kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban na si mga katan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap kauman nila nang himuting kanila karena hadlaw yan adlaw long niya hipaglililay haantara sin manusia hakasabunnalan iwan hakabukuan sarta doon haon punon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat na kauna sampai pa ummat huli amunin ummat sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala bangaon kanyo kapandayan niyo hawak to ini guwaan niyo na yung kapandayan niyo biyasing kapandayan niyo rito hadunya ingat niyo amuin magpakugdan sinimumungan niyo puting mahinang bunal kakaroon si manusia amo yan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon hayan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala bang in kapandayan niyo yan maraniyo mari bat kaya nahikapamuas niyo sin siksa din kako na inyan katantan way roon buli iban dapat di mahinang bunal in kabukuan karena in matan kabunnalan amurain din kako long sin Allah subhanahu wa ta'ala gamayan siyuk nga anay sabgyan na pansin Allah subhanahu wa ta'ala wailu yawma idin lil mukadzibin narka wail in parsukuan si mga silakatan sinsipat panghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa panghimuting haaga masintuhan na to Rabbul Alamin ang pamatan-matan hakahinapos ang daak sin Allah subhanahu wa ta'ala na ubos na in agama Islam piyasampay sarta na tangbos na jukop na di naman jari ganapan, di naman jari dagdagan. Sarta doon hanin Allah subhanahu wa ta'ala,
na mayta na siya sin, doon hayaon natikmod na yung katan pakaradyaan, amoy intupot na sadya, doon haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amoy katan nikmat, hiubos sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban katan tutong basan doon haamoy in, kahinapusan langta, ini piag-aramahan si manusia, najukop doon hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini piang himuting si manusia, labi-labi hajaman na to ini. Bihan, ubusimyanin Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, adlaw yan, natangbus na in-agamaku, amunin piag-agamahan niyo, wa atmamtu alaykum ni'mati, ibanjiyukop ko na ni'mat kuroon hayan, haagamayan, magkamu mag-agama, sinagama ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa raditu lakumul Islam adina. Iban magrida na ako, bang kamu mag-agama, sinagama ko mo na agama, Islam. Naman jari, piyang himuting da si manusia, biha. Magpagwa sin hinang nila, wala na piyang daakan sin Allah ta'ala. Magpagwa sin hinang nila, doon hayan, bahasa inyaon katan, kalaguan in hinang nila, harap paraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, sinula piyang daakan. Sila hadyain nagpikilan, naghinang sing kawayan nila inangon. Ubusan pa sila sumukat bayad pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinjukop na inaagama sin Tuhan Rabbul Alamin. Wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala na hinang sin sahabat, wala na hinang sin tabi'in, way na hinang sin tabi'in, way na hinang sin upat imam. Ubusan paroon haon mamayta, mamas sa hadis lang niya bayta sin Abu Bakar as-Siddiq, bayta sin Umar ibn al-Khattab, bayta sin Uthman ibn Affan, bayta sin Ali ibn Abi Talib, bayta Imam Shafi'i bihay ni katantan, in katan puting. Sabab mayta, in mga nasabot ta ini katantan, hawak to naawnin hinang yaon, nawawapat na sila katan. Way na nakapin, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakauna na. Way na nakapin sahabat buhi, way na nakapin tabi'in buhi, way na nakapin tabi'in buhi, wayron na nakapin, naubos na miyatayin, upat imam. Manjari aun naman, magkukuha hadis. Biya din yung kabunal sin hadis yaon sin miya matay ni mga yadto katan. Wala nakahinang, pag-ubos masi aun. Amuanin tanda sin panghimuting sin manusia. Na, amura magparuntungan doon hanim mga sila nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isimpag yanon nagmabuga. Amo na yung mga sila, imuurol singkatan panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu pakhudu wa ma nahakum anu pantahu. Amo at timbayta sin, Tuhan na to Rabbul Alamin, hipaurol kato taniyo. Uno-uno na, India maun kaniyo sinda ako. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon na hadya kamo. Ay na kamo kumanap. Ay na kamo rumagdag. Wa ma nahakum anhu pantahu. Ingkatan siyang pianglangan ko, ayaw na kamo umatikat himinang. Siyang pianglangan ko, tangkis na kamo. Bihag. Na amo yan to, indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, nahinang, way nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita'y sabin himinang. Hati niya bang kita himinang simulang kita. Bihag. Nampay sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang niya wala na hinang, suway raisab kita rin himinang. Bihad to. Na, laong sintuhan na to Rabbul Alamin haayat kapatantag isa, kapatantag dua, kapatantag to, kapatantag upat. Sampai kapatantag lima. Innal muttaqina fi dalalin wa uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sabunal tuod mga magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impagyan nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala mo nang piyagyan takain na tumiyumuro lakatan. Kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakadar kakausan nila inangon tuyuan nila. Ini pajukupon ingkatan hinang. Sabab mabaya sila ingkatan hinang nila, jukupan biya na sin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sarta bang nila nahinang niya, mabuga sila, makuhila. Hasabiyan to iaayaran nila, sambil sinimumungan nila, iaayaran nila, hamo hindi sila makasato. Sabab din hapak kasato sinhinang nila, tawa sinimumungan nila, doon haungon, ini pakpak in amal nila, amin na pauna nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, in pag-ayad nila. Mabuga sila karagdagan inyad to na napasampay nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta bang sila himinang, tutuyuan nila iingat, hasupaya inhinang nila yaon, amuin saruon doon, mahugot halom si pangatayan nila inyong katan kimugdan. Nakasabab yan, di mamarahi roon haamuin himinang sila singkatan piardo, urulun nila pa yung kasunat-sunatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kaya ingatan nila inyong katantan hikakanap sinamal nila. Bihan yan yung mga sila yadto. Amo na yung pagyanon mutakun. Amin yaon kanila yung kabuga. Mabuga sila maluppa sinamal nila. Mabuga sila kaigan dagdagan sinallahu ta'ala inamal nila na para ini tindog nila na at na pauna nila pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mabuga sila ri tay maun inamal nila. Yaon doon halom simbigi jantong nila dahil hawak to pawakto. Naamo yan im mga sila. Nalawm sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila sabun nalto din mga magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mabuga sila sin siksa sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuyin makabutang sila roon. Haamuyin lambong maluag. Iban daw sila hatuwig anon hawak to rin to halawm sin ini kahinapusan adlaw yaon in parasahan nila yaon sila halawm kasannangan amoy in bukon sila biya sin amin mga yadto na makasud man to pa amin lambong singkatan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa yaon doon daos kanila in tuwig anod. Iban jinisan mga bungang kahoy aming kasusuwakan nila riya wawaw sing gumini. Doon hayan. Iban lang niya in amoy in tumop doon hanap so kamayaan nila. Kasuban nila. Sarta iban sa rayaw-rayaw sa sakinahan kanila sa laggo-labgo. Iban kahurmatan din Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan im mga sila nagmabuka. Sa ginahon sila kaon kamu iban inum kamu. Sin kakaon iban iinumon. Amuin ini kasusuwakan niyo. Asupaya kana naman niyo in kasannangan namin tiyata kamakan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan tungbas sin hinang niyo hadunya dain ha mga amal saleh. Hati ni amal saleh amunin amal wairun tamaktauk-tuk kimukog dan katantan. Amo yan. Na sabun naltood in kami biya sintungbas sa lagu-lagu yan in hipanungbas namo ha mga tao marayaw piag marayaw nila in karayawan din kakulong sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyayma nila pakarayawan sarta hinang nila ha aturan hinang marayaw naway hadya makahampit sing karayawan din Allah ta'ala buat malaingkan amura in tumuyo himinang sin hinang marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manguran na agama Islam. Ubos doon nakahinapusan, bialik na sab sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amoy in sukna pa mga sila nang himuting wailu yawma idin lil mukadzibin. Narka wail in parsukuan si mga manusia nang himuting di hababaw sing gumiini. Nang gura-gura haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pangudyo-ngudyo nila katantan. Inda jinis na inimumungan. Naroon hayan, amoy in kasupod na insimod nila rin na sila makabis sa rauno-uno hawak to yan. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Ayat kapatantag unum, iban ayat kapatantag pito. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailu yawma idzin lil mukadzibin. Iban lang niya
Inhiyan ha mga kafir, kaon kamo pagpasan ng kamo sing kasannangan hang kajaggit, di da tumatas, pag yanon doon na hindi, hadun niya ini. Ang kajaggit, da sa tuanin doon niya ini, kato taniyo, bihan yan, tumtuma ba, pangannala ba marayaw, imumul na kao kasiyaman tahon na bihaon, sumagawa, wala saan kaya lupahan mo, imbata-bata pa kao. Amin, maglangog-langog pa kao roon na karandanan bihan. Waisan na lawa din nga pangannal mo. Biya dasing kahapon, inumul mo bata-bata kao sa harihayaon, inumul mo kapituan kasi man taon na. Dahi da, inyan, ang kajaggit da mga katawtay manghuran. Karena bunal to din kamong, na kamunan imamano siya, daruha ka, habaran niyo, hakinhabaran niyo. Kamunan in, amoy nag-an niya sing ginhabaran niyo. Mahita, sa babing kakahinang niyo. Katan lumag kamo pagtuhanan katanaman niyo bukon amin Tuhan matan nagpapanjari kaniyo. Sarta in kamo lumag kamo aturan kabayaan niyo ri kamo mabaya sin aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasaw biyan nagkupur kamo patuhan Rabbul Alamin. Hati sin nagkupur tiabunan niyo insara sin Allah subhanahu wa ta'ala sinakal niyo iban sin pikilan niyo. Na kabinsanaan haadlaw yan ha mga tao manghimuting si mga nikmat na sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kapatan tagwalo, pakapatan tagsiyam. Wa idha qila lahum urka'u la yarka'un. Wailu yawma idil lil mukadzibin. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban apabila sila iyanun, sambahayang kamu karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, lumag na sila daawa kailo. Uno in daawa, inda jinis na, in Allah ta'ala niya makahatira. In kita ini, yari kita ligap, sin pag-usaha ta ini, in pag-usaha ini wajib, in paglag kabuhianan ha mga ahli ta wajib, sinya umbiyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw makalipakan niyo in alta niyo, iban sin family niyo, anak asawa niyo, dahin hapartawakan kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin dimil kaniyo kabuhi. Kabuhi kakal, haadlaw ka na. Amo yan, gaman manghimuting lumagdaawa. Bang daakon lang niya pagsambayang nakaumad to, ay lang niya bata pa kita, bata pa in langs, ayaw na, mag-enjoy na. Yan di madyato, ipagpamung si Mano siya yung mga yan. Magyato yan. Ay, ikaw na. Biyasin maniguro sa kaulola, malukay pa siya di hadun niya. Bato'y hapanganal nila, indun niya, kukog-kuyakan. Paglalawakan singkatan ni kakuyag. Mga katawtay manghuran, indun niya paglalawakan na lutuanan dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impuunan na to, wayruwaing dahil sinwakturihil kato niyo. Wala kita niyo, gimunga dahil hapakandangan ina sing kita niyo, tiap-tiap, hambuk dahil kato taniyo. Wala kita niyo nagdarabulawan iban pilak. Indiara na to, dahil halawm simpakandangan nina na to, wayrundo kayong dahil sinwakto. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya bawi unin waktu rihil kato taniyo tanto sadya mahipo na kita sing kalugian. Bihan. Sababing kataan nikmat, amin nyari hadun niya inibiula kay sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan di magtatas maluhay. Bang bukon ikaw'y maglupas kaniya, mig siya rin kay mo. Atawa ikaw imig din kaniya. Bihat, amoy ato'y subay na to, ingaton marayaw. Nalong niya, apabila sila iyanon, pagruko na kamumadto, sujud na kamumadto, sambahayang na kamumadto, ay matao din daawa. Bihan, busy pa kami ini. Bihan yan. At awabata pa kami ini. Nabihan magyato mga katawtay manghuran ha kama Islam.
Nahasabab yan, way nahadya tuod, buli iban dapat, yadto na isab, in sukna sinallahu subhanahu wa ta'ala, jumato kanila, wailu yawma idin lil mukadzibin, kabinsanaan haadlaw yan, ha mga taong manghimuting, pa Allahu subhanahu wa ta'ala, iban sin amoy indaak niya. Amo yan, pabi ay hadisin ba'dahu yu'minun, na'law sin Allah subhanahu wa ta'ala, kay napusan ayat, na uno pabahain bisara, puasin Quran mahamulya, aung pabaha bisara hundo kaing mapuas daing kaniya, wayroon na sahan bisara hundo kaing, kana in Quran bang siya tuan, miugto na rin kay mo, miugto na yung katan pakaradyaan mo. In Quran, suko sin buhi, bukon suko sin patay. Ampay hindi ka, to puspuson si manusia. In Quran, hirasok patao, bang miugto na yung napas niya. Lumamod na katan, magbasa sin Quran, bang miyamatay na. In kiyawajiban mamasa amin buhi, bang buhi pa kita, magbasa kita sin Quran, mga kataw-tay manguran, ba't mahinang ka to, in katan pahala. Bukon subay miyamatay na, pamagbasa sin Quran. Amo yan, pabi ay hadisin ba'dahu yu'minun. Nauno pa ba, in pamaratsayhan mo, habihad to ng kahalan, bang miyumugto na rin kay min wakto rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na balikan. Naamo yan, mga palanggungan, na akama Islam. Ando kaylo, iniluton na to. In kataan, piyang daakan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, parulihon na to marayaw. But inyan katantan, gusirakula. Inyan katantan, mga katawtay manghuran, paksa. Napiyaksa na tuan, in amin manusia, imayupot kaniya. Makarawhat na siya simpaksa sa lago-lago dito hadlaw kana. Biya na sin, biyangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo, haayat kapatantag isa, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, wa pawakiha mimma yashtahun. Ini pialambong hadya kato tanyo, tiyo-tiyo da ini. Lami in amoy in iaalop na sin tiap-tiap manusia doon, in katan tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamarayaw, piyag marayaw niya, amin piyag tuyuan na to isabdi, piyag marayaw na to ingkatan, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan, amoy in madawhat na to ingkatan karayawan, dahil hatuan na to Rabbul Alamin, tutuhan na to, in amin katan, piyang daakan sintuhan na to Rabbul Alamin, upihan na to, impamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katan kakahinang, tangkisan na to ingkatan, hinang wala niya na hinang, tangkisan na to in hinang pianglangan niya, kana inyan katantan, amuan in marayaw, piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, manghumbay dako kaniyo katan hawakto ini, sarta tumukbal sin salam, sa salam-salaman, kato taniyo katan, mura-murahon, papagbarakaton kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in wakto na to ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.